Ni mu gihe aya masaha udashobora kwiyumvisha ko ibi bintu ari ibyanyabyo. Ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bihindura isura, byakomeye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana ntago leta y'u Burundi iri kuvuga rumwe na leta y'u Rwanda, bitewe n'izihe mpamvu. Rwa urwango rusanzwe ariko rusa n'urukomeye mu kuntu, ariko noneho ibintu byamaze kujya ku rundi rwego bitewe n'iri rushanwa ry'amagare riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abarundi benshi bakomeje kugenda bandika ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, aho bagiye bandika nko kuri Instagram, kuri Twitter ndetse n'andi hagiye hatandukanye, by'umwihariko kuri Facebook ndetse no ku rubuga rwa YouTube, bagenda batangaza ibigiye bitandukanye. Hari amakuru nagiye nkomeza kugenda nkurikirana, mbona ko abarundi abenshi muri bo bishimiye iri rushanwa riri kubera ry'amagare riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko ngo buriya ngo u Rwanda nibarureke rwiterera imbere kuko nta mutima w'ishyari n'urwango rugira, ngo rero ngo bityo ngo twe twishimiye itsinzi y'u Rwanda, ngo ndetse ngo ko atari itsinzi yabo gusa, ngo by'umwihariko ni itsinzi muri East Africa, muri East Africa yose, ngo haba u Rwanda, Congo, Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, byatumye ibi bihugu byombi bimenyekana. No kuvuga ngo abarenga miliyoni 300 yose bari gukurikirana uno mukino w'amagare uri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga ku isi hose bari gukurikirana, abona bari gukurikirana live ibiri kuba. So reka rero mbabwire yuko ibi ngibi byakomeje kugenda bifata indi ntera, haba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Benshi muri bo bari kubyishimira cyane, bavuga ati iyi ni itsinzi ikomeye cyane Afurika byibura yabonye, aho kugira ngo twishimire iyo tsinzi u Rwanda rwagaragaje cyangwa se rwagezeho yo gutuma Afurika yose imenyekana. Ibi rero ndababwiza ukuri ko ari ibintu byiza cyane ngo u Rwanda rwakoze, ngo ariko nubwo u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda babyanga, ati n'abayobozi ariko twabaturage turabyishimiye. So reka rero mbavire imuzi n'imizingo iby'aya makuru akomeye cyane, by'umwihariko asa nkaho abiba urwango, abandi babiba imbuto z'umuneza cyangwa se imbuto z'amahoro. So reka rero tubirebere hamwe byose, tubive imuzi n'umuzingo. Mbere yuko twinjira muri ayo makuru, reka mbanze mbabwire ahari kubera imirwano hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yuko mbabwira ayo makuru, ndakwibutsa ngo ubanze ukande subscribe, hanyuma tubane muri aya makuru akantu n'akandi ugende ubisobanukirwa neza cyane. Hanyuma munyemerere twinjire. Je nitwa Pacifique, hano ni kuri Mwiki Official, dukomeze tubane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru rero agezweho aya masaha ari kuvugwa hano ku rugamba ruri kubera hano by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bigize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu burasirazuba nyine muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero niho ngiye kubabwira uko byifashe. Iyi ntara ni imwe mu ntara zikomeye cyane zigize buno burasirazuba, intara irimo byinshi bigiye bitandukanye byiza, intara yakorerwa mu kerarugendo, intara ifite imijyi ibiri myiza kandi ikomeye, umujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Bukavu. Reka mbabwire ibintu bizabayeho muri iyi ntara ya Sud Kivu. Amwe mu makuru ari kungeraho aravuga ko inyeshyamba za M23 ziri gusatira umujyi wa Uvira, ngo bityo rero bikaba biteye impungenge mu baturage batuye umujyi wa Uvira ndetse n'abasirikare kuri ubu bari kurwana hariya mu burasirazuba nyine bwa Uvira. No kuvuga ngo abari kurwana bazamuka basa n'aberekeza za Bukavu, banyure mu gace kitwa Kawezi, bashaka kuzamuka basa n'abataye Kavimvira hakurya ku mupaka, basa n'abakatiye iyi Plaine de Ruzizi, uno muhanda uzamukamo. Amakuru ari kungeraho nuko bano basirikare bose bisa nkaho ari abasirikare b'u Burundi bari bafite gahunda na operation zo kugaba ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23, babaye nk'abatsindwa mu buryo bukomeye. Dore uko byagenze, byari bitero bibaye mu kanya gatoya ku isa 2 n'igice, dore ko ari bitero byagabwe bitunguranye, bisa nkaho batunguye zino nyeshyamba za M23. Bari bazi yuko benshi muri basirikare ba inyeshyamba z'amivuturo basaba nk'abasubiye ngo mu gihugu cy'iwabo, ngo bagiye gucunga umutekano, by'umwihariko ngo wiri siganwa ry'amagare ryatangiye ku itariki ya 21 z'uku kwezi turimo. So amakuru rero angezeho arambwira ko abo basirikare bazamutse berekeza hafi n'ibirindiro by'abasirikare ba M23 aho biherereye hano muri Tema, bashaka kubagabaho ibitero, ariko ntago bigeze barenga uruzitiro cyangwa se urukuta rwashyizweho n'iza Sarambwe hano mu gace ka Kawezi. Aka gace tuwibutsa ko kari mu birometero bike cyane bidasanga 13 werekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana rero bakaba bahageze bagatangira gurwana, ariko ibintu ntibyigeze bibakundira ngo bibahire nk'uko bari babiteguye, dore ko ibitero byahise bisubizwa
inyuma ku bwinshi, ariko amakuru ari kungeraho aravuga ko hari umujenerali umwe mu bajenerali b'abarundi bari basanzwe bakomandinga urugamba rubera muri biriya bice. Uyu musirikare rero utajya ngaripfana habe na rito ngo yababwiye ati mwe mwiretse mwitonde kuko ibyo muvogera ntimuzi ibyo ari byo, ataba duhanganye nabo ni babaya sana kandi bazi strategy zose zikoreshwa ku rugamba. Ati bityo rero dukwiye kwitonda mu gahe gato tukabanza tugatekereza uburyo ki dushobora gukoresha hanyuma tukataka muri tekanike cyangwa se mu yindi style shyashya aba basirikare b'abarwanyi ba M23 batazi. Ati kuko uburyo dukoresha bwose dusanga babuzi kandi tujya kugaba ibitero batwiteguye bisa nkaho muri twe harimo abagambanyi. Timubanze mureke tubanze twimenye ubwacu hanyuma tubone kwataka. Aba rero banze kumwumvira baravuga ati ubwo ushobora kuba wowe wanatamiye, ati kuko ntago uri muzima, ati ntago numva ukuntu uri gusabira agahenge M23, ati twe kandi tugomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose nitubahereze agahenge tukabataka ku bwinshi paka bamunaniwe bagasubira inyuma. Ati dore ko abari hariya ari n'abasirikare bake cyane. Arababwira ati rero nababwiye mwanga kunyumva ngaho nimugende. Babaye nk'abakigenda bakubitwa na ya nkuba itagira amazi imwe yakubitiye Kibira ikumvikanira hafi na Goma mbere y'uko umujyi wa Goma ufatwa. Bamwe mu ba generali bari bakobantinze urugamba bagatangira gutitira. Iyi nkuba rero yongeraga iragaruka yakubitiye Kawezi yumvikanira Uvira irakomeza yikubita Bujumbura. Ariyo mpamvu yatitije Evariste Ndayishimiye ahita yandika ati ntago igisirikare cy'u Burundi tuzatuza tubona ko urugamba rwashojwe muri Kongo by'umwihariko rushojwe n'u Rwanda, ati rukomeje gufata indi ntera. Ati abaturage ba Kongo ntago ari ibitambo by'igihugu cy'u Rwanda. Ati kandi nanone tibisa nkaho intambara natwe iri kudusatira. Ati tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo twirengere mu gihe bigishoboka. Uwo Evariste Ndayishimiye aba wakomeje kugenda avuga uko ibi rero byabayeho no mu generali yababuriye banga kumva bagiye bagababwaho ibitero. Nibwo rero batangiye kuvuga turi mu Kenya nawe n'umugambanyi baranamutuka ku rwego rwo hejuru cyane. Ati gute amenya ko turi bugwe mu gatego kandi ntabyo ibyo bintu ntawa bimubwiye. So tibisa nkaho nawe ari umugambanyi muri twe. No kuvuga ngo rero umwe mu bakomandasi b'urugamba bari basanzwe bakomandinga urugamba ara mu bice bya Uvira. Uyu nguyu ni umujenerali ukomeye cyane yitwa Ndayihare, niba ari Ndayihare niba ari kazisome neza, yitwa Ndayishiraniro. Uyu mugabo rero akaba amaze kugira gute nawe kuba ahasiga agatwe. Navuga ko niba yasize agatwe gusa amamwe mu makuru ufite nuko ngo batangiye kumurwanya ku bwinshi. Reka rero tuze kubirebera hamwe ese uyu mugabo cyaba ari cye kibazo cya mubayeho. Reka rero ibyo wenda tuze kubigarukaho mu yandi makuru ari buze akurikira mu buryo bwo gusesengura ndetse no gukurikirana akantu ku kandi kubiba byabaye ndetse nibiba byavuzwe. So hanyuma munyemerere mbanze mbihere kuri aya makuru nanone akomeye cyane ari kuvugwa by'umwihariko hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu, aho rero bigukekwa ko inyeshyamba z'ama 23 kuri ubu ziri guhangana n'igisirikare cya leta FARDC ahangaha mu bice n'ubundi bya Shabunda. Hari amakuru nakiri avuga ko umwe mu bajenerali ba autoproclame ba Wazalendo bari basanzwe bakorera muri bira bice bya Zanzibira ndetse na za Shabunda. Amakuru mnakira avuga ko yasabye ubufasha Ikisangani ubwo yahamagaraga ubakuriye amubwira ati mukoreshe drone mubanze murase kari agace. Ati naho abarinzi birasatire mubihorere turakora iyo bwabaga tubakuremo. Ati kuko mubigerageje hapfiramo abasirikare bacu batari bake ikindi kandi n'abasivile bakabigenderamo. Ati bityo rero mukoreshe strategy zishoboka mubanze muturasire kari agasozi. Ati hanyuma natwe tugire gute tuze kwataka mu bundi buryo. Akibivuga mbere yuko abisoza uyu mugabo bamwumvise atakira kuri telefone. Ntumbaze niba ari intare zari zimugezeho gusa amwe mu makuru mfite nuko uyu mugabo duherukana abahamagara tutongeye kumenya amakuru ye. Ubwo bisa nkaho tayari bamaze kuba bamukubitira he mu gafuka. So reka rero wenda ibyo nabyo ndaza kubigarukaho ahubwo mbera amakuru ari kuvuga hano muri Warikare naho bikekwa ko harimo urugamba ariko mwibanga rikomeye muri Satere ko ashobora ko ari kuberamo urugamba bahigana bicanwe kuri umwe. Sinzire ngo biraza kwa bigenda bite wenda ibyo ngibyo nabyo ndaza kubirebaho hanyuma nze kubarebera no muri Masisi uko situation ozifashe. Ndakurarikira gukomeza gukurikira umukino w'amagare uri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ukomeje kugenda wirebera ibihugu bigiye bitandukanye
bitandukanye uburyo kibigenda abyegukana itsinzi. Bikababaza Felix Antoine Tshisekedi abona amabendera y'ibindi bihugu ari kuzamurwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko yareba irye akariburamo. So reka rero wenda ibyo tuze kubirebera hamwe nabyo, hanyuma tuze kugaruka no kuri Evariste Ndayishimiye tumenye ngo ese ari gupanga iki. So nitwa Pacifique, dusubire mu yandi makuru aza kuba akurikira. Amakuru yaciyo nakagaruka. Ciao ciao.